Kumusta man mo karon? Igsuon mo ni Jesus o silingan? Igsuon. Nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Tuman? Wa nay tingog. Una, kusog kay tang mangangkon nga ang amahan, ang Dios amahan, nga amahan ni Jesus, ato sang amahan. Ang inahan ni Jesus, si Maria, ato sang angkonon nga atong inahan. Kusog kay ta ana. Okay raman gyud, wa man ay problema kay mosugot raman gyud ng Ginoo, gani siya man gani mo mi-adapt nato nga iyang mga anak. Ang problema naa nato kay di man ta kapasar sa requirement kasagaran. Ug unsa may requirement, simple ra kayo, mamati og motuman sa sugo sa Ginoo or sa pulong sa Ginoo. Gilingian ay mong tupad. Nakapasar ka? Wa. Sige, sugdi karon. Pasar na ta. Basta wa gani gisugo sa Ginoo, ayaw sunda. Gisugo gani sa Ginoo, sunda gyud. Bahala nag mga matay. Mao na kining mga martyrs, sugod ni Jesus, kuyog sad si Maria, kuyog sad ang mga apostoles, hangtod na gyud ni abot dinhi sa South Korea, abot pa dinhi sa atong nasod, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nagpamartir kay nagsigig sunod sa pulong sa Ginoo. Paminaw ko ang ila tingaling kanta ato, mao ang kanta ni aning atong salmista. Unsa toy kanta nato tubag sa Salmo? Agaka ako Ginoo, subay sa dalan sa imong kasuguan. Gusto mong agakon sa Ginoo diha? Di ka mo mangwakli? Ha? Agakon ka sa Ginoo kay ipabunog ka sa imong bana nga buangon. Ayaw gyud buwagi, di ka mangwakli sa Ginoo? Agakon kas Ginoo isip bana kay sige radyo kag higugma anang yaw-yawan nimong asawa, magsige pagduda nimo, di ka mangwakli o muadtos imong kabit. Agakon kas Ginoo nga higugmaa lang ng imong anak, ayaw ginagbunoga, ayaw yaw-yawi bisag tapulan kay nastanan, bugo pa mo tubag-tubag pagyod, di ka mangwakli aron imong latuson. Agakon sa kus Ginoo kay kanang kolekta ipanghatag gid na sa mga kabus, di ka ko mangwakli kay maniguro sa kus akong kaugalingon. Agakon kas Ginoo kay ayaw ginagkiskising kilay, ayaw nag kanang pakulori ang buhok aron mapakita gyud nga nalipay ka sa Ginoo nga iyang gihatag na nimo, di ka mangwakli kay gusto kang magpa-parlor kay aron mo arang-arang imong naw. Tubag. Agakon kas Ginoo kay papaliton kag slat, di ka mangwakli kay pobre na kay ka. Mao na. Salamat sa nikuyog sa Ginoo nagpaagak na halinan tagahapon og mga jutera noon, pero okay na kay ni 73 ra ka slots gahapon. Pero abot nag 5,506 atong halin sa atong DOPS. Pakpak. Nagiagak sa Ginoo. Naot untag daghan pag magpaagak sa Ginoo aron sunod buwan mahurot na ning atong 49,494 ka slots. Nindota ka no? Unya kun ang Ginoo mo'y moagak nato mga igsuon, ang tanang kasakit sa kalibutan o di man gyud tanan, mga 95% sa kasakit sa kalibutan iyang ipasinati nato. Ngano man kay iya tang tudluan nga ang kasakit maoy agianan gyud sa tinuod nga kalipay, kalambuan o kasanto sa kinabuhi. Why lain agianan? Timan igid ni wa gilaing agianan, kana ra gyung kasakit o kana ra gyung kamatayon. Gani ang mga martyrs malipayon kay naay mo martyr nila ngano man perfect,
holiness ang martyrdom. Karon galisod man ta og pasantos ni Bishop Chupilo Kamumot kay nangita tag duha ka milagro nga genuine aron masantos si Bishop Chupilo Kamumot, usa para ma-beatified, usa para ma-santos. Pero mapruibahan gani ang usa ka magtotoo nga namartir, usa ra ka milagro santos dayon. Ano na siya? Gusto mo masantos? Pamartir. Ang mingaw man kay mo mga naong. Unsam day yung gisimba dinhi? Ang pagpahimo sa Ginoo, kanang siging pangayo, aron ma-safety, ma-secure atong kaugalingon. Mao man na kasagaran nato, hasta sa dako nagpari, mining pari kay di kay lisod pangitag kwarta. Safety ba sa kaugalingon? Di na maoy ang atong pagsimba dinhiman or sa online, mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo ug sa kinabuhi nga gipuy-an sa Ginoo ug kasakit ang iyang giagian. Mao nang bulahan gito mga tao nga mahigugmas kasakit kay maghatag mo kalipay sa inyong isig katao. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ingna siya, andam bakang muantos para nako. Sige na. Kanang wa mulingi mga buangon mo, impiernohonon mo. Di man mo musunod sa pulong, di man sa napulong sa Ginoo pa dir, oy pulong man na mo. Wa di mo ingon ang Ginoo na follow me. Take up your cross and follow me. Antos uban ako. Wa di siya mingon ana. Sige, osbaglingi imong tupad. Tagaan ta mong second chance. Ingna andam bakang muantos para nako. Mayingon ganing ina palit og slot. Kay aron mo nindot ning atong simbahan. Ana. Oy, di man kang palit. So, daghan kay mga pag-antos nga nibunga og kalipay. Naalay bana nga akong nahibaw-an nga ang iyang asawa nga nakaanak nagkatulo man ting ito sa laing laki. Iya ra yung gidawat. Hastang anak iyang gidawat. Malipayon kay iyang asawa. Ana. Kamu mga bana, ani adinhi, og may na inyong asawa, mudawat pa mo? So, bisan tingali ka ng gasig katakanta na to diri, di tingnam dawat. Pero, katong banahan, ni dawat yun. Niyaon sa iyang gibasihan. Ingon siya, sige, baya kong paminaw suwaling padersyano. Niingon Padersiano ang Ginoo nag-ingon pasayloag kapituan kapito ang nakasala nya kani kay katulo pa man di layo pa kay istanan, di ba? So kinahanglan pa manganak ang iyang asawa kapituan kapito para duna siya'y rason nga iya nang isalikway. Kaabot sa katong kapituan kapito 70 times 7 nga panganak di oy maglisod ganis pito, di ba? Di wa na malipayo na santos pa. Gid mo yun. Klaro kes nyo mga naong. Sige na, nindog na ta.